मैं मुखरम सर दोनों इंग्लिश इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम मनूंग हुतना हारी बा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मैं बुतरा मुक्चरी लालिबा फेब्रुआरी की तांग कुलुम दो है बतारे लालिबा तांग फेब्रुआरी की तांग कुलुम से हुलुम दो इसी दिन क्लास 12 की एग्जाम होगी नहीं तो मार्च की तांग तरह तुक मतंग था कि मार्च की तांग तरह तुक तो ना कोई HLHC है बतारे क्लास 10 की एग्जाम नहीं तो एग्जाम से नक्शल पोल उन्हें ममांग से कोई डिस्कशन तक जख है महिरों सिंह करम है ना एग्जाम मतम खरद ngashalakpa matam sida preparation kamai tawgadagi hadana atu hojikti ka hena naksalakpa class 12 kidi inak naksal hai tare february ge tang kulum do hai jinga si tigi no mitarang tang ngasal aduna exam se heng naksalakpa ga loina na stress ki changsu mahiroi mayam amad hengalam gi changsu dum hengalam badi hai tare aduna hena pakhatpa hena lairik pa hibu mayam kautokpuna singsu leram dog di mali atu bo hairi mayam se exam naksalakpa loina na करमना टाइम मैनेज तौगदगे करमना एंजाइटी मैनेज तौगदगे कंट्रोल तौगदगे अदुगा लाइक से मखाताना कमायना प्रिपरेशन तौरगा लेगदगे अदुगा एग्जाम से यामना माई पांगना हदी एग्जाम से की वॉरियर अमोइना मसी थेंगनगदगे नॉट वॉरियर हदी वरी तौरगा पाखलगा मी पायरगा कमाय तौगदगे न मथा साबगी महत्ता लान थेंगनबगी महत्ता लान थेंगनबगी मोंग दा हबतारे कुगी वॉरियर अमोइना जंक्शन बगी मतम दु योरे अदुना करम हायना वॉरियर ओइगदगे नॉट वॉरियर नतब वॉरियर कमाइन ओइगदगे हबी मतंग सिदा खना ने दंग तंग इम्पैक्ट न्यूज़ की मनung होने के थरम दलेंसन लेबिर बसी joining us tonight on मनung हुतना स्टैंडर्ड कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर ओजा फांजोबम धीरेन ने हम तो ओजा धीरेन बतराम चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग आल्सो जॉइनिंग अस माइंड मैपिंग एक्सपर्ट MD Nasir Khan ne oja Nasir Busud Ram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us motivational speaker oja Thounaojam Bonbihari ne oja Bonbihari Busud Ram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan basi oja Dhiren dagi adum lakcharage oja class 12 ki exam di am naksale hetar numitaram utang aisele metric ki kitang budi leri moida tham ki chang leri moi preparation to bagi adum hujik su matam leri hetar tu exam naksala ga makoi ta kitang stress su hengalam dogdi mali aduna exam se वरी तौरगा मी पायरगा पाखलगा वॉरियर ओबगी महत्ता कोई लान मी एमगुमना एग्जाम वॉरियर हाइदना वॉरियर कमाई ओहनबे यागदगे कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नजु लारिक अमा फोंगु माली एग्जाम वॉरियर वॉरियर लान मी एमना ओइना कमाई संगसन गदगे हाबी मतंग सिदा ओजागी माके दगे सु कोई मणिपुर की एग्जाम पी के तमंग महिरो सिंह सिदा करी थंबिनिंगे करम हाइना वॉरियर अमोइना लान मी एमोइना एग्जाम सिदा संगसन बे यागदगे हाबि सिखं थंबियो ngasi impact tv na sumba lai masing roiba lag lai su lewa amagi education system gi horfum oiriba sumba lurba exam asigi matangda khudung chabe pibiduna ngasi panelist amo hinbiba amadi lamdam se leiba prekha thabigedoriba 12 metric amadi ma pa sing oja sing amadi akhoi education gi lamda thau pubirba mayam singi mayam bu nolukterga ngasi wahum khadang angang singi chhatra singi damta ngasi prekha thadoriba laiba February sida 12 ki amadi March ki thadaru sida tien graba matam holaikti akhoi moina karma mong na moise yamna nungai na prekha se thingna ba yagadage haibagi haibde ai se ngasi dagi lan chang do robani prekha sida ai lan chang do prekha lan je hogdo robani lan se deadline na piraga hogbo matam loiba matam piraga changjan doriba hojike exam warrior haibsida aja akhoi anchor na habi warring na taba warrior sida changjab ngam na mai pa changjan bangam na wi dum ta kai to tai phagi ju gai ina tabi aham da khoin exam sek ban matam da ai gi mind da khoi mind mayam akhoi gi common sing all sing exam hai ban matam da wahem kha yam faja wahem kha akhoi da hesine exam is a necessary evil likewise election is also necessary evil haina ani se yam kabi yam chana exam is necessary evil tawdadi adaba aduga exam asina tholiba phattaba sidagi leiba mayam sing habi jabi sing da aduga ti oiba tawdabdi mu yada adbai tawna ku election du thoi adbai tawna angang sing da su prekhasi tawda daba prekhasi tawdaba thandaba board exam council exam public exam si yaudaba suya yadrabra haidi internal assessment hojik matam da formative summative tawdana matam periodical test continuing evaluation na continuous comprehensive evaluation haiba CCE haiba ma chanari bisna lepna chhatra magi afapata se mai magi school authority oja sing singna ma angang ma na magi institution da ai ngang se matam prithvi gi malayam se lebiba chahi matang se prithvi gi america gi japan china gi anga amga comparative changdam da ya
thakta okay wakil lopsing gyan chelabra se masi yanga semnari bane with the based on the curriculum syllabus loina na akhoi gi chahi 10 tami ba nga ma America gi 10 class 10 tam nga ga German gi China gi tan tamam ga yingna matam da akhoi angang si yam yam na lewaki social gi kari gi sum yam sing da yam cholu no yam kan na igi school itun lei se masi yingna wi da akhoi na matam gi oja sing sina mai angang se it tam na course ina coaching na tab course na akhoi na coaching ga hai se ha kan da course ka coaching ga khena bana course is the angang se mag everything man mahi du goal phang no bi dam te semak matam de course ni coaching na di time bound khara matam gra magi matam da sing sing kan da pi ga hobo loi bu taw bi di course ni ai coaching na si ma hobo loi bu nai ma chang nga chang ba te ya de course ni sin oja sing si course ni wak tor ga magi institution si da swai chhatra sing je karma chhatra na afabano karma chhatra na patabano karma makhal gi chhatra sing na sem yani yaroi oini se oja ma institutional internal level da ma internal institutional level da chhatra sing se loina oja sing na ayam khange aduna khoi Manipur da leiba exam thadori ba chhatra sing sida su institutional level da gi classification si tawgudra chhatra gi mental hojikte haina chhatra gi magi pithorag liba tawriba makok akmeroina exam haiba like tamba se cognitive intellectual aspect yam na mari leine akhoina school college se all round development haiduna su psycho motor skill development tawna effective skill tawna haita su ma pa singna angang numna chak sakada mana ba ai waina jagoi sharugi boyim pore se su haraude like da nang reng la e adu la e haiduna hena fi harauna ekalemi ta ma pa sing parents sing hojik se adu na hojiki mindset ti education mindset ti hongdi hongba all round development se school da informal la phangiba non phangiba khrimak se formal da su loina hanjanna ba loina masi compact oina bisan na honak prina angang se magi mental physical mental moral everything se develop tona person development se school na daite or prina masi ju pura mes kay ai tare saiba mes oire oja sing da su masi school authority da su kari change story curriculum sina high level mayam sing sipi na honam tamda academic singa kadomda ma skill development sina kadomda magi moral mental spiritual social development sina kadomda si kairakpa aduga aduga solaidi kana na soya kanda mental intellectual development cognitive development se som de ta chaum se dar haida aduga mo china bai damta akhoi Manipur yam toin uri akhoi tanari ba private tuition Japan di private tuition se akhoi tam se mai mafum matungina yam jaba mong ani ahum ka sinai amana shadow education sina private education tuition che shadow education di school college ta pdf syllabus tu cham manana magi khau tamdo adu tambira equip to bu khoi shadow education to ide amanda na mu supplementary education hai supplementary di mai awa pa kai magi wagni wang tambi be ko adu akhoi coaching chalai ru singa si shadow education type la adagi supplementary type la kai su khoi khan puchang aduna simrak sida angang sing nawi telbo tam sida mukhoi na tom dei se waring si su hojiki warrior oi bisu ai ji kam makhal gi warrior no individual warrior morom pang sing pullaga team work oi tabu warrior ada institutional jaga dagi center di witing na ai kam makhal gi warrior oi gada ge warrior si makhal se chhatra sing level di kanda mai tongan ba types of the category of warriors like ne ko aduna masa matandagi like sida asa thamjaraga ai punsi se like as mahi asidi hen belite mahi haibadi like khatangi nate pung yebu were mo were ma sel mai na mai cha bai sai masida ne aduna hai wasing sida telba matam sida mana honaba yaba to guya ba se warrior se kai gedam da ai se warrior to fit in the paper ai masigi lan nasi hamun mi ta chang do lan se masida sang do lan sida ai se fit oirba mentally fit oirba ko ai gi sa sida ai memory ai emotion ai everything ai gi mind si kamai tawi ai health kamai tawi ahu ma chang dur ma na re khole sang lai hu hore hai ga di ma gori lan du tok tu adu di masada yeng mista amana eka warrior se kamba chang vai chang dar gi ai subject to the ai se pikha thaba ngam individual mi khuni makse magi level da past on thaba gi quality phokni le gedam ne aina anga sing da aina sum haije noi nasana sa se pikha chang matam da pass to no bi chang khatan par ga sunung chalo nang pass dim yong ne maram di ha ga ni hai nang gi mang da ani phame nang tum da ani phame nang na khan da ma phame ado ta di aina question macha sim aina mana
ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯗꯕꯗ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯈꯨꯝ ꯉꯝꯃꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ ꯁꯤꯟꯕ ꯁꯨꯡꯍꯩ ꯍꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯦꯐꯤ ꯌꯦꯡꯉ ꯁꯤꯟꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ आइडिया लौनब ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯐꯝꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯖꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯂꯥꯎ ꯑꯣꯏꯗꯦꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯠꯇꯦ ꯐꯣꯡꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨꯅꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯃꯣꯏ Okay. ꯐꯪꯉꯦꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯛꯇꯤ ꯐꯪꯉꯦꯗꯤ ꯅꯥꯊꯣꯛ ꯇꯨꯡꯃꯥꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯅꯔꯒ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯉꯝꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ओके मथंग ओजा नासिर लासे ओजा नासिर एग्जाम की एग्जाम से एज अ वॉर अमोन लान मोइन यंगबा मथौ ताब्रा वॉर अम ओइन यंग तारगदी मसिक दमत वॉरियर अम ओइना इक्विप ओइरगा खुजु खुलाई दगी हकचांग दगी पांगल शक्ति वाखलोन दगी लोइ प्रिपेयर ओइरगा एग्जाम वॉरियर ओइना संग जायबनी अदुबो वॉर ओइना लान ओइना यंग तारगदी वॉरियर ओइगेन खनबई महता लानी सोनो थु लानी हाइबगी अकीबन मरम ओइरगा warrior and me pai me mo hero idra have gi am lere adana kamaina now how one student should decide have gi tang tu naksel ha dare kamai thami beja ras hanu makta sigi discussion sigi khudong saba pb no makta effective thaga seri mathang da koi gi February gi tang kolum do da pang thok dori ba 12 ki exam yaw ga dori ba mahiroi punamak amadi March 3 ta ge hogda ba class 10 gi satra nakoi loina makta आइगे थमोई देगी ओइबा विस पिजरी पुनमक माइ पाक ओइबियो वॉरियर्स की मतांग सिदा होजिकी अखोइगी एंकर न थंबिरिबा मतांग से मसी आइना तोंगान बेंगल अमदगी येंगनिंग ले अदि जर्नी अमा चटपसी आइना कनागुंबा मगा लान थेंगनबगी चटपदा लेबा माइंडसेट का अदगी नॉर्मली कोइबा चटपगी मूड अमदा यामना हराउना चटपगा अदगी आई खुदोंग चाबा अपॉर्चुनिटी अमा लौरुनबगी चटपगी जर्नी गा अहुम सिगी एस्पेक्ट खेतने अखोइगी मेंटल एस्पेक्ट से हम खेने एग्जाम्स आर अपॉर्चुनिटीज एंड मखोना परीक्षा मनुंग द फंगदोरिबा क्वेश्चन पेपर से दिस इज द गोल्डन बुक अदुगी गोल्डन बुक से यावरिबा सना मैम से मागी लाइफ टाइम अचीवमेंट होगदोरिनी मदुगी अपॉर्चुनिटी म लौब चटकदव छात्र सिंगदो मखोय मदुगी दमकता टेंशन लौफम थोकते प्रेशर लेफम सु थोकते मखोय दे यामना नुंगाइना सही अमा चंगना ओजा सिंगना तंबीखिबा मही सिंगदो मदी सिंगदो औरायरगा मतम चाना तुमगा होजिते मतम टेंशन लाबनिना मखोयगी ब्रेन गी सेल्स मैम सिंगसी हराउना थंबम चंगे अखोयगी मूड सी हराउबा मतमदा ब्रेन की सेल्स की फंक्शन अदि अखोयना से कप्पा मतमदसु केमिकल वन टाइप ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस तोएबा अखोयगी न्यूरॉन सिंगदगी अदगी नोपा मतमदसु प्रोड्यूस तोए आइना करिगुमा पार्टिकुलर टॉपिक अमगे मरमदा आइना वखन खनबदसु केमिकल हारिबा केमिकल्स मैम सिंगसी अमहो मानदे मसिगी केमिकल मैम सिंगसिना रिएक्ट तौरक मतमदा न्यूरॉन्स थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स से कनेक्ट तौरक मतमदा न्यूरल पाथवे हैबम सेमे मदुगी न्यूरल पाथवे से सेम मतमदा आइगे कॉन्फिडेंस से कईगुंबा लो ओइबगी लेवल दा मे बी एग्जाम्स और फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक आई ngमोइदा हाइबगी कंसेप्ट अमदा आइना फील तौरक आइगोंदा फियर अमा लेरगा न्यूरल पाथवे से सेम ग्रबा आइगी ब्रेन सिना अमुक फाव मदु आई ngमगने न खनबे सुंगम ngमोइदना मा ट्राई सु तौरोय अदवाइगी एरिया दो लेबनिना साइकोलॉजिकली यंगपो मतमदा अकोना एग्जाम से अपॉर्चुनिटी नि आई अपॉर्चुनिटी लौब चटकदोरिनि हाइबा वाखन से थंबीरगा वाखन नुंगाइना पेरेंट्स सिंगना सो प्रेशर तौबिदबा ngasai ओजाना तोंगान बा एस्पेक्ट मैम पिबिखरे एग्जाम चटकदोइबा छात्र सि मसा नादबिदा लेबम संग अदो होजेकी मतम सिददी मखोय मूड नुंगाइना पेरेंट्स सिंगना सो आइगी सि मतांग से मदि पेरेंट्स ता हाइजनिंगी चिंजाक हाउबा पिजबिबा अदगी फ्रूट सिंग ड्राई फ्रूट सिंग लेरिबा ग्रीन वेजिटेबल सिंग फजन पिजबिबा मतम चांग नाइना तुमहनबिबा पुंग निपान दगी तादना तुमहनबिबा अदोगा मखोइना होजिक्सी रिव्यू गे मतमने इट्स नॉट टाइम फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स अदो मोय रिव्यू गे मतम से होजिक्सीदी अकोइना सब्जेक्ट मैम अमनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हाइदि तोंगान तोंगान बा सब्जेक्ट मैम अदुगी
subject mayam singse apun bagi oina thagadawa parikha oibanina makoigi nungdang da review tawba morning da review tawba magi subject ki difficulty level ai gi mi gi manade subject lubase isam samna manipuri habide maitai mekta luba satra sulai angkada luba satra lei science da luba satra lei social science da luba satra lei makoi mayam sing do magi luba gi level do adugi matung ina ai gi time schedule tawba aina khwai da gi kaugan ba subject sidi just before sleep nungdang da ipaga do bani maram de aina nungdang da tumam dai da paraba matung da ai kanagumba ama foba ai gi gadgets ka ai gi friends ka parents ka ozaga kanam foga wari sadana 8 long hours ai brain si potharaga leigado nina aina tumdringai matamda tumam dai mamang da pakiwe information se brain do dak de rest au khibnina information si retain to gi sang wangani okay adoga aina khwai da gi haina de na khanba pramane maitai mekta haina dre khansi ado maitai mekta haina da ba ise maitai mek subject si ayuk hogolakpaga brush ek tawraga ai gi jogging atang taw kholaga mind si refresh tawra matuga ihan hana atopa subject sing connect tawdringa atopa imanab sing wari sadringa da ihal hana adugi khwai luba subject si morning the review to biga dawni maramdi hojik aina ngasi english ki chapter 1 open tawraga review tawribase this may be one last time ai matam phangdabasu ya because I have so many books to read adoi banina adugi time management si fajana tawbiraga aduga aina satra singda haijaning ba technique ama khaktang hojik review tawbasida time management gi achoba factor lei banina ai gi review si matam su ya manghandaba aduga aigi review si quite effective oiba review ma one last review tausi hairadi akoina pomodoro technique na amakak sizinagani pomodoro technique si procrastination da su sizinaba technique makhalamani aina kaigumba thawa ma tawbada aigi procrastinate tawbagi habit ama leibada madu thugaibagi amasuni but learning how to learn the sigi pomodoro technique si su yam phajana sizinai aduga effective su yam oi kaigino ga akoigi angang sing sigi learning gi capacity gi duration se am tele akoi na khali 45 minute oja amna 45 minute lecture toraga ngang sing na tai na ta de akoi gi brain sigi structuring se dumain oi de adun na ne akoi na angang masa class se suppose class sahi tara ta ga suba ngang se mangon da de minute tara da gi hen ba minute tara fogi level dang tawba ngamba homework te hena pi baga yade de hena ka pisel ro de moi si yaro de ne adoga chamana na hoji ki angang sing si so pomodoro technique si da kamai to gega aina pagada ba topic si decide to gani adoga 25 minutes si ai focus to ro pa gane adoga 25 minutes si hek pha baga ai 5 minute ki break am lo gane adumaina 4 times repeat to gani okay 25 marira 25 minute focused 5 minute short break aduga short break manung da ai gadget pai ba yade imanabaga wari saba yade parents wari saba yade I can stand up and walk around and come back after 5 minutes aduga ahum suba pomodoro se hek loiraga mari subagi amuk tawrani mari subagi se loisilakpa 2 hours complete oi de neba asida long 15 hours ki kano break ama mong logane okay mari phara matungda 15 hours ki break ama logane 15 minutes ki adugi 15 minute ki break sida ai dog walk tawbe yai natraga ai game ama sanaru be yai walking selo be yai music ta be yai adumaina ai surrounding the ai gi yum gi campus ki akoi bida sat be yai lambi sorok chalo be yai but after 15 minute hai complete rakpaga amuk changsil aba aduga same pattern da amuka another subject ama or same subject pawa aduda ai se as masi ai brain si kanu tore masi panning dre kai feel tore ma refresh tore ga lakhrabni aduga same pattern da mana pungani pa khibodo atopa subject ama amuka padana without stressing the brain ma pa ba yagane ba adumaina exam si nakchila banina ai matam sang lo roge first kanu si okay technique hadi maroina sigi review gi technique ta masi me apply to biraga one last time I na review to was effectively season abi hai from thamjari okay review gi timing ni hodi exam nakchila amni na to review kumai to gada gi without stressing our mind ko gi wakan si amna wahanda bi the brain se wahanda bi ta kumai na preparation to gada gi na ta review to gada gi 25 minutes ki koi chang ta ba tare masi study to biro adu ko marak si minimum nga gi break to biro tu aroi bi si minute 30 break do biraga atopa subject ama mok ngasagi 25 ki mari rak to ormai to biron ta same subject tu makhata na maina pabi bu yagani adu itaragadi mind da ka hen exhaustion lero awab lero habagi wafum duni mai to udana subject exam naksalam ni na kitang technique se
hachang su wahan da ba memory su phan ba adu ga ina pari me am si jam harau nuai na lehen bagi timing tu hachang phabu su matok ta du ni side na ru ga di exam na chila kan se na ba ya timing na tre okay mathang si Oja Bonbihari tum lak Oja Bonbihari kamain approach examination ki approach se kamain thambi ningi exam warrior oina approach sang manu phaduri bra kharamadi exam warrior worry to wahai tar pakhat pa adu masu mayam ram do mali aduna sigi exam ya naksalak panina as a warrior amoina war se kamaina thengna gada ge natraga war oina logum si masik samai thengna si habi ozagi oiba kari suggestion thamini thambi fagani thamjake exam se hojik akoi respected panelists ani na su tongan don mod yam phajaba thambi gare ai gi oina haizo hairaga de exam se yanan bada exam hanang tang define tongmina se yes akoi gi oza dhiren na bada yam phajana thambi gare exam se ai gi mot de masi asuke nungai asuke matik nungai ba it should be taken as a festival festival oina lowe exam kari gi no hai kanda exam sina maram oidan ai next level da isa pe aga doin ai the next level amada ai ge hen wang ba thak amada sakhiba se ai na adu khakine ba exam na tawris aduna masidi ko ozana senior yam phajana hai bi re sai golden book nei hana person sigum opportunity low basidi ai ge life ki khoi dei noi ba stage ne aduna khoi gi mind se mio gi mind se ang pam ne khoi na yam phajana scientific way da explain ta wi re neuroscience ki matang da aduna aina lawriba kaigino hai kan the learning is state dependent kan any makan gi learning se state dependent oi hai bde aina khoidou sawal lingai da kai matam da khoidou sawal lingai da kari mong tasan ba option ba kai matam da aina pakhat pa matam ki ba matam for example 10 days da ngai re 12 exam ador de on the stress to nam maram oi tension na maram oi aina learning ba tansin janing ba knowledge khoi na larik paris se amase acquire knowledge ne discern khoi tai sin acquire tawri ne knowledge stage khoi na amuk exam da ithore sina retrieval stage ne marak sida ahum suba amalai aina acquire tawri knowledge se yam phajana retrieve tawra amuk ithor ke haraga store tawgi process amalai adu store taw matam da khoi se kamai tawgi hai kan ai gi learning aina khang se kai matam da khoi na oza sing se 45 minutes ke ferata pung zi minute ni pung asi pung ani hum dong sang mo matam oza kana bu oza dana khangode min manga da tarada adu kari gi no haraga de khoi gi state of the mind ni ka sai oza dana khoi de interesting oi ba kari gi topic ama takpi bo oraga de ai gi mind se su gi matik ai gi state of the mind se noi ba da leven ai on the lopsan ba su gi matik hel acquire noi na taw khore na store da matam da niom sum store da hore ado de heng ai ithor ko matam da retrieval matam da so sukimatic make saying na retrieve tar ko ya ga ni ado na ai thamjaning bada exam should be celebrated as a festival ko prime minister Narendra Modi gi program aduga National Commission for Protection of Child Rights ki makoi na su exam se burden noi na lawroi daw ni festival lo na taw ga daw ni haina even se ki tamam sulai pariksha parba haina exam is a festival hai na exam pariksha parba se adum aisu sahi khuding adum saruk ya zai school sing da adagi akoi ga oza sing gi tong tong ba diet center sing da program tau gi aduna sina khoi gi state ta thamja ba ni aduna hojik 10 gi amadi 12 ki exam thabi ga dawri ba akoi mai roi sing da thamjani wa fam de akoi hoi hau ge ba mayam am de khoi change taw ba ngamaroi kasi 10 days da ngai ra kan da 1 month ngai ra kan da khoi taw se khoi positive lom de yeng kan da exam gi dong to prepare taw ba du de ai prepare taw ba ding amaroi ba kai nai kan da khoi nei amaru oi se de chahi am tam even like se ai na pung ahum gi exam de ra ka doi ne aduna khoi de gi maru oi ba matam se fuzik ne ai na chahi am tam gri se ge amaru de exam gi khoi de gi maru oi ba no se even it is the penultimate day hayeng exam le ra ga de that 23rd ta exam oi ra ga de 22nd is one of the most important day in my life kai gi no hai ka da ai na sai sahi am tam even like to se oza na se su pan bi re ai na se ta revision se want to wonang da ya adu ra ga de ai na hayeng gi exam se da ai gi performance ai na ka mo am na I ba ngam ba hai se ai gi review da ai gi revision da lai ga ne adu na nga sigi no mo wali nge na se ai gi revision gi matam ne adu technique yam phazo promodoro gi hai bi gre adu mai na khoi na da ka le se technique to the lak da ka le se
parents na yam saw lobby ka daw role di hoje highway ki ba ngang sing se noi na pathan bi ba tuman bi ba chahan bi ba hoje ti moi da khoina tension unnecessary pressure pi bagi matam du oiraga de moi da extra attention lei da moi da wa bi hen ni sima thamjage aduna ade atopa point amatanga ai ngasai gi ozana sirga da supplement sam tanga tawjage koi ge hoje class 10 gi level book ta tammi ba koi gi textbook sing se category ahum gi manung da ne khoi tammi ba like se kari category no hara kanda koi se problem solving have subject khare yauri problem solving har ge for example maths anka have mathematics have problem solving ni physics hari ba science ki saru problem solving ni science ta su koi na kai guma problem solving ki area na taba koi na memory based oibe area su yawi ani sub subject ma khan na memory based hai bani how much I can remember ai memory dagi irakadaba problem solving de na memory da tawgada bonate magi problem gi step by step tarkada bon kana gum student amagi ma se problem solving de am expert or be on hai de anka da mai am lingam be ya aduga memory based history de magi awa bo ram be ya adu ahum sub category gi subjects na kari no hara ka handa person creativity based ka creativity based for example problem solving da ko student kun lai ka handa sab ma da anka gi problems da ko 20 different answer fangaga de we ko 20 mak lan ba ma na ta 19 ye da ama khak sumaga 19 lan ba ma adu creativity based hai ba subject se de mo kamai ta ge hai ka ko loi na mak tongan ban answer ira ga so we all will be scoring adu masin creativity based na kai no hai kan da ko literature ko subject adu oraga de kana go literature de am lingba oram be sigi matang de ozana sirna hena fazan thambi gre aina isa je ai karamba subject na hena hi nei ahum sigi marakta ai khantok pama da ka lei adui matungina aina karamba da hinari no ai ngonda karamba da wari no ai matungina ko review gi planning se ma taw da ka lei aduna khoi exam se festival ne yam nuai na momon no aga akoi positive mindset apna dum thamina basu yai eba tongan perspective am thamjabani okay exam se festival amagumna lausi aduna yamna nuai na harau te yamna khoi festival da saru yabar maina exam se harau te yamna saru yasi hujikti chahi ama loisalabni na board ke exam lakto re council ke exam lakto re aduna hujiksi a makok tagi hauraga pabagi matam dunu ti hujikti review to bugi matam duni revision to bugi matam dunu hamne tu bu mahiroi mayam amadi review tauba revision tauba se dum haunaramani aduga mi mahiroi kharadi revision review na taba makok tagi hauge to busu me yaram taragati kari na tawde se habagi station laitabadi leiroi aduna ada area du ninga se akoi unfair means hadi season roi da exam da tawroi da thabak mayam torkadra haibagi wafam leiri madu tawdana gudam ta khoi mahiroi lu mayam amna su akoi gi penal law yauba hedi penal provision yauba law putopi ulenga ke market gi haibe demand tawrei ba adagi hairibe numis da khoi gi कोई कहता है क्वेश्चन पेपर ना चिंग लीक ओइदन गि दमकता इंटरनेट से हाकी ओइना शट डाउन तो भी हाइबन सिंगबा मयाम लांगनरी ने है तारे केनो तो सही कोदिंग सम लीक ओरे हाइबन सिंग मयाम लाक पारे अनफेयर मींस तो फारे पुले मयाम यावना रखपनिना मसी थोक्तना बसु मसी थोंद मथक तागने याम तारे तुना लारी आमना चांग नाइना पार लाक पगांग उदियाम फारे तो हुजिक त पागे खोनाबा उजिक पारो गदउ नहांग सही पार्टर निमित तराय नंगा पार गदउ खन तारगदी अल्टीमेटली अनफेयर मींस तो सीजन अर्थुनी मधु करम हाइना सीजन तना बहुजिकसु या रिबजा ला हाइबन सिंग मसु खना जागे ब्रेम तरजो ब्रेम तुम जरके इम्पैक्ट निस्मिन तानो लबि लेंशन बिडो नॉट एओसी द लेबा माय पाकवी डेंटल क्लिनिक दा अंगांग अमदी अहनगी मखल मखा के यागी प्रॉब्लम्स के लाइंग चरी अमदी अंगांग की ट्रीटमेंट की दमक अखनन 30% डिस्काउंट सु पिजरी अकुप मरोल की दमक अखोगी कांटेक्ट नंबर 9366478718 द पाव होविरो Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok cheri hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maklangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456.
Welcome back to the Manu Hunani 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manu Hunani ngasi khana jarime basi council amadi board ki exam sing naksalakpa even koi CBSE ki and other boards ki exam se lo naksalabani tu maruina koi state ki council amadi board ki exam sing ki matam se me mang da targa lere February ki tang kun humdoi ngasi digin mitarani matung sita council ki habdi class 12 ki exam hogdoi ne aduga mathang tha March ki tang taraga taruk tigina class 10 की high school living certificate examination HSLC exam हाई बसी हौदो रहता है तो ना exam नक्सल पग मरु लेना ना महिरोई सिंह से कोई खरा वालेंगे तो कोई exam से stress लेते ना करम हाई ना exam था भी आगे देख हम किसी discussion से तो उसे खरे तो कुछ कुछ है ना नक्सल अपनी ना stress मखाता नहीं यारों तारग सुमदुल लेते ना बाहराव ना नुआए ना करम ना exam से prepare तोरगा as a warrior अमोइना exam से थे नगद के ना तरगा as a festival अमोइना ना तरगा as an opportunity अमोइना मसी कमायना grab तोरगा तो किचाऊं गद के हराऊं नुआइना है भी कि मतंग सीधा इनोर अम पीना डब्बा ना तरगा perspective अमा पीना गुद मतंग सी की discussion सी मखाता ना संजय बने है बता रहे मतंग से उजा धीरेन दंगला चम उजा धीरेन कमाई थंबी भी है कोई मेहरो में आम बदी revision की review की तांकक पुदी यौना रे अदुबु review revision न तबा पाबा हौद्रीबा मकोक तकी पाबगुम ना पुंगनौ नो बसु तुम खरा दिन यारोंगनी अदुम बखरा जिना कोई अनफेयर मीन्स की प्रैक्टिस तो एग्जामिनेशन हॉल दे तो नहीं मधुना मरम ओरगा महिरोइदुना क्वेश्चन लीक ओरपदुदी तोखरगा कोई तोंगान तोंगान बा ओजा ओइबी आई नत्रगा एडमिनिस्ट्रेशन ओइबी स्कूल दुगी कनागुमा मियो खरना लीक ओहलप याबगी सोशल मीडिया खुदांग थादरप याबगी थोकप लेबनिना इंटरनेट फाउब शट डाउन तोबियो मतम खरगी हैबिन सिंग डिमांड म्याम लाई अदुगा इवन मधु अनफेयर मीन्स याम तागद मधुगी पिनल प्रोविजन अमजु लहनगदबने हैबगी डिमांड सिंग मजु लेरी अदुना स्वाई एरिया से preparation तौद्रीबा नत्रगा तौब हौदंगारीबा नत्रगा यामना तहौद्रबा महिरोइसिंगसी नत्रगा preparation फजन तौरगसु नक्सल अकांदा काफोकसु म्याम याव हेतर महिरो म्याम फजनदी तौग्रमने अदु हुजिन नक्सल अकांदा आई अमत निंगजिंग तौदमनो मंगोंद खंजरकपा हैतारे अदुमसु यावबनिना हौजिकसी याम नक्सल ब क्रुशियल टाइम सिदा काउथोखिबा कांगुगिना करी तौबु यायन ओजा थंबिनिंगी अदुगा हरि पाबा इहौ हौद्रीबा महिरोइसिंगना करी हुजिकसु मखोइदा स्कोप लेरिब्रा do they have still some scope कमाई थे बिनियो अदुदनि आखोइगे तसेंना हरगादा एग्जाम मतंग सी स्ट्रेस की ओइगे ओइरो परीक्षा चुमना पांगथोक तब ओइगे ओइरो मसिंग मतंग सिदा खन्ना नै ने बसे कोइ तसेंना दे एनलेस मसिगे नॉलेज विजडम सी याम पक्सो अरोइ लोइ खम नाइते मागी मागी थिमनजर प एक्सपीरियंस मान मिट तब गंबा मान मते दिल तब गंबा मिसिंग द खोइना सुम हाइजेबि वाने अदुगा हाइड बक कैटेगरी द सुम मांग द लास्ट एपिसोड मामांगी हाइन एपिसोड तै छात्र मखल खाइदुक सबगी सुले अदुना तसेंना आइडियल स्टूडेंट अमा नॉर्मल लदी मसागी थाइदगी लाइक तंबा छात्र अमा हाइबदु ओइतारगदी मसागी हाइब थबक नि मुतो रे पंगथो हाइबसिंग दो लोइ चुम्मे अदु हाइब पोतो मसागी कांगु मी ग्रुप 70% द पांजागदरा 80% पांजागदरा only 10% of the student छात्र मन माइ मपुनसिदा आई हेसी हाइरे ना आइना ngasi tamja खोसरगा सर्टिफिकेट फंगेना लेदिसे मा लेवल अहम ककी लर्निंग कतने नंबर 1 अदा अम खाफसर नंबर 1 दा क्लास अवमिना क्लास 10 तकी खंग ओजा दगी तालपुली फंग प अदि मा ओ देगे मु युंदा माना होमवर्क आई तबले मा पाजरगा रखाइ दम तनत्रगा केमति असमि पाजरगा अदि फंग प खरगा अदगी हेंदोकोदा कोचिंग मुचिंग दा ट्यूशन चलो कांदा मददा लेरिबल लेवल खर खक्तो अदि नॉलेजना आई सिंसी मेट्रिक लोरे बी लोरे ट्वेल्व लोरे हाइबो म्याम सिंसे मदुग लेवल हमदि फंग प ज्ञान तब नॉलेज सिंग दुने बयाम अदना नॉर्मल स्टूडेंट नमददी रेगुलर काबम ददी पान्यानी सुगा काना तमयावरी सुगा काना आइना हाइजेबदो एग्जाम निमित थोए मिंग चलो फॉर्म फिलअप तौर हाइबो निमित खगा एग्जाम एमिका लो हाइबो निमित इदगी परीक्षा थाब निमित कदा छात्र होइबा यावरी है ओनली दैट टुडे अदु मोय ददी सही हाइबा रिविजन जो आड़ थुइबा थोय अदु दे मागी छात्र दुगी लेवल कम बखै मणिपुर दा सिस्टम जि पुकाई काई खबनिना our system from the beginning hui last kanu sta kai from hina chhatra siju masi system sida ingada ba iloi da ba chak da ba loi da group kya mo thuai khre ko chhatra mo kya thuai khre aduga ordinary student ma normal student ma di man pakat ba si sida su ordinary student lai am pa ba lai am coaching chap la pa ja ba amana lai akhina wahi ani khaktang ni akhina chhatra sing da khang da ga tai lai pha ba haibunga lai haibam ga lai haibana di चन तुम लाक्चर अनि लाइक फबदी ना की चनबि याई मतुम गोइ चलवे लाइक फबसिदि मान ओजा पि सेशन खरा मन पि खरा कोका तरगा मा लेफ्ट नो सुदौ तो न मान साजिल लगा चुमिरो लालि खंदेबदा फॉर रिवर कम्स इन द माइंड मा एर का मा पाक तो 50 60 फंगा पासिंग तो याई अदु गसाई लर्न तोरगा
ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯒꯨꯗꯗꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃ ꯀꯩ ꯀꯥꯏꯅꯣꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃ ꯀꯩ ꯀꯩꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯆꯟꯅꯗꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯦꯅꯤꯍꯥꯎ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯣ ꯀꯗꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅꯦꯕ ꯆꯤꯡꯐꯥ ꯐꯥ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯀꯥ ꯁꯥ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤꯍꯥꯎ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯅꯣꯠꯇꯤ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯈꯝꯐꯝ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯣꯀꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯥ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯁꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯕꯒꯤ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯩꯕ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯝꯃꯣꯏꯔꯥ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇꯣ ꯐꯨꯜ ꯈꯪꯒꯦꯔꯥ ꯈꯪꯉꯣꯏꯔꯥ ꯍꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯖꯔꯤꯕ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕꯗꯣ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯖꯦꯂꯁ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯥꯔꯒ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯁꯤ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯖꯒꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯅꯨꯡꯁꯟꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯈꯜꯂꯣꯏꯕ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯀꯝꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯅꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯩꯕ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯨꯒ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯒꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯥ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯕ ꯅꯪꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯝꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯂꯧꯕ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯍꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯊꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯠꯇꯔꯒ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗ 10 ꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯆꯠꯂꯤ 8 ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯦꯁ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯨ ꯆꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯇꯦꯁ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯇꯦꯁꯇꯨꯗ ꯂꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯀꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨ ꯃꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅꯤ ꯈꯪꯅꯕꯅꯤ ꯍꯦꯗꯃꯥꯁꯇꯔꯗꯣ ꯀꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ ꯐꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯐꯪꯅꯕꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯀꯥꯏꯁꯤ FI ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯇꯝꯃꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯥꯝꯈꯠꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ 14 years ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 45 ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 45 ꯁꯤꯅ 14 years ꯑꯣꯐ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯝꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯇꯝꯕꯤꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯦꯠ ꯀꯟꯇꯤꯟ ꯖꯥꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯔꯝꯁꯥ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯃꯒ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯂꯥꯏꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯃꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯨꯡꯄꯥ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯜ ꯂꯦꯜꯂꯕ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯦꯁꯨ ꯋꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯍꯌꯦꯡꯅꯦꯁꯨ ꯋꯥꯕꯤꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯃꯥꯏꯟ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯃꯥꯏꯟ ꯂꯩꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯅꯥ ꯅꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯒꯣꯜ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯦꯝꯕꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯄꯁꯐꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯃꯥꯏꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥ ꯍꯌꯦꯡꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯝ ꯆꯪꯉꯝꯃꯣꯏ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ
पास तौर कदो लाइबक यंगजरो थागल अनिना थागल लाइबदो सोरक मेकानिजम से खोइना मुखैदा चालुनि त खोइ स्कुल तमिबा छात्र चाम से प्रखांत की मेट्रिक से थाबे यागदा यारुदे से फजन साइ कंटिन्यू कंप्लीशन तौरगबु थागदा यागा खंगोइद्रने अदु मोइदु थागलगनि फोन तौरगने अदुदि तौरियमि सिंदो कदाइदा कई तौरपु याय हाइब सिंदो मदु इंसनबु होनबदा स्कूल ना करी ना अथॉरिटी ना वन मचत बोर्ड ता काउंसिल दा करी दा मा संगा पंगा येदो मैम यंगरगा अखोइगी को आई मसी स्कूल दि पल्लर आई कनो दा मंग पल्लगा दि फजरे अदुगा माई मामा पासिंग माई मसासे ख्वाइ तम स्कूल लमा मसे ख्वाइ दि खरा साथीब स्कूल लमदा माम सान ओइब स्कूल खरा लिंगबम दा तारे लिंगिब स्कूल जे जगत की अचौसांग मचाम सुसिंगी इन्फ्लुएंशियल हाई प्रोफाइल लेवंगी सामसुंग लोइ तमनिना मदुगी मिदना सेंटर तागन दे नसाई स्कूल दो गसे सेक्शन लेबेदा मेन की नंबर दो मदु ओइद्रे कायदा तारे इदि मोय मचाम सुंग द मोय मुन फेंबे गांव आतलु एरानि सी सिस्टम मो ले ओके अदुनादि अखोइ ngasi warrior वा क्वेश्चन जु टॉक्सी एदगी फेस्टिवल गि वाफन ता फेस्टिवल से मोय दि सा याइ दो पॉजिटिव आइन ले गांगु दो मोय दि प्रगा था दा मोय दि फेस्टिवल अदु जु आथम दा माइंडसेट तिमोगिनि यम फरि हैव द माइंडसेट यम फरि पॉजिटिव से अदगी अमुक्सु छात्र त सेना छात्र लंदम सिगी कंजतुरिबा अखोइना लाइक तमी मतमदा अगांग सिंगसिदा ख्वाइदगी लाइक पानिंग हनबा ओजागी हजिकी रिवीजन तौबा लाइक पानिंग हनबा होनानिंबा हैबसे मसी आई हार्ट लेबा ख्वाइ फास्टा मागी लाइक मसखंग मसिना सिन लोइ उइदुइने आई लाइक माय लाइफ कइनो आई सिकाना हाइकान अदुदि अखोइना लाइक तमी मतमदा हजि मतम लाइक तमदा गोल ओमगा आई ऑब्जेक्टिव ओमगा इना कन्ना फोकस तो तमजे कमाइ तौगे हजि थाइना ना लाइक तमदा फास्ट ऑब्जेक्टिव ना लाइक तमी करिगिनो हाइकानदा आई व्हाइट कॉलर जॉब आई गुड जॉब अफब जॉब म फंगन हामे मही वाहिदो हजि नाउ चेंज मदुदि ब्रिटिश ने याले न तौबनि हजिति नंग लाइक तमी कइनो टू क्रिएट ए जॉब अइना जॉब अम कमाइ सेम ngमगदगे अइना जॉब अम काइ डेवलप तौngमगदगे अइना आई तमुरगा बीएस तमुरगा आई करम थबक अमा सामसिंगपा प्रजाम यामसिंगदा मी पीब ngमगदगे आई लासिंग मंगामसिना हाइबा जॉब के तमुनबा पदमसे शुड बी पास द सेकंड द माय कैरेक्टर द थर्ड माय कैरेक्टर से आई कैरेक्टर थर्ड आई पेट्रोटिक नेशनलिस्टिक आई रमदम वांगनिंग बाय बतारे आसिगी आइना तमिबा इन हुनरिसे आइना सिलाई तमिसे आई रमदम सिंगिनी जाति सिगिन हैव कुनसे ओके सु वाखन से लेरगदी साइगी अफबदो छात्र सिंगी हुननिंगबा तमिबा हाइबसिंगदो ओके होननिंग बा मयाम से हैबतरा फब वाखल लोजे तुम थ्रू आउट द ईयर वेदर एग्जाम लेगेरा लेरोइरा अदुमक याम पॉजिटिव माइंडसेट एंड लोइना अफब वाखलोंदा तुम प्रिपरेशन से तौरगा लाकनी हैबने दु बुजिकति एग्जाम नक्सल लाबनी ना हाइरिब मयाम दो प्रोबेबली चेलग लाकु मयाम से योरमनी अदुगा चेलहौदबा हुजिक नक्सल आकांसिदति अदुम मयाम वाखन खनबगी मतम लेतबा एग्जाम सिदंग पास तौरगदि ऑन द अदर साइड ऑफ द एग्जाम के असो वांग से योगतारगदि ए क्लास 11 का दुइनी नत्रगा ए ग्रेजुएशन तंबो हौदुनि हैबगी अपामबदि लेबा एस्पिरेशन दि लेबा सुना कन जनिंग बगी अदुबु मदुगा चानाबा एक्शन सिंग फॉलो तौदब नंबर मरगा हुजिक एग्जाम नक्सल ए अदुबु उजना से कमाई थंबी ngasa की माइंड से पॉजिटिव माइंड से लेबा एग्जाम हयेंग ओइगरा हंचिर ओइगरा आइदि हुजिसु पाद्री अदुगा पाबु थोन मथौ तादे केम खनदबा हाय तराम नोआइना लेथोकपा मागी माइंड सेट टू प्रोबेबली एवरी स्टूडेंट दा याम सीरियसली एग्जाम बो निंगथीना खल्लिबा लाइक पारा लाकु मयाम दसु मदुगी माइंड सेट टू लेबम थोयना लवबि ब्यारो नत्र माइंड सेट से खेनडी यंगदोरिबा अदुगी माइंड सेट तुदी लोयना मक्ता काना नेन यंगु याब्रा नत्रगा मोइदा हुजि एग्जाम नक्सलक खितंग एग्जाम फियर अमा हाइगदरा फोबिया अमा लेरिसी मसी लेतनबा स्ट्रेस बस्टर हैव दारे सिगी स्ट्रेस से सिगी वरी से बस्ट तो याबा करी तो वे ngसाइबदी नोमदा पुंग निपान तुमहन बिउ अफब चिंजाक बिजबिउ नोंगायना मरमक्ता प्रोमोटो टेक्निक तोरग मिनि मंगा मंगा नत्र त्रावा गी ब्रेक सेलर का लाइक सु पाजसन टाइमिंग का सुजारन थंबिरि तुमद्रिंगाय ता ख्वाइदे की हैनदब सब्जेक्ट तो पाता गदि मदु फजन रिटेन तो गने हैव अफन चिंगबा टेक्निक मयाम दि थंबिरे तो मखोय की चरांग नरिबा पाखचरीबा मयाम से खतंग कहतरे खरा लेसन तो हम याबा खतंग लौथोक याबसे सिमसे सिनेमा यंगन फदोरीब्रा टीवी यंगन फदोरीब्रा करी करी तो बुदी सजेस्ट तो बुया रस अखोना एग्जाम्स मतमदा एग्जाम फोबिया गे हेक थोलेबा टॉपिक से सिगी रूट कोज तो मदुसु छात्र सिंग खंगबम से ओके आइंगोंदा सी ओइरि सि करिगिनो हाइबगी मवंदा मसागी कॉन्फिडेंस की लेवल आई ngasa हाइबा ब्रेन की न्यूरल पाथवे से आई ngमोइदा आइना जनरेट तौथोखरदि मा अमुक फोबा आई सिगी परीक्षा से थारगा पास तौनेना अमुक फो खल्लोय कोई की ब्रेन से हम साथी कोइना पाम मोंग द स्ट्रक्चर तौबे बट मदो हनन रिस्ट्रक्चर तौबे यादवदि नते बट इट टेक्स टाइम अदुमा लेरे दे तो पमना
अखोई से अइना परीक्षा से थारगा इमा इपागी मोइना पामीबा ग्रेड सी यहोददना मखोइबो whether I'll disappoint my parents factor amani yes adagi whether ai imanabi mayam singna 80-90% chalaga aina 45-50 phanghogadra madu small things nebe exam phobia gi factor se adagi atopa mana magi particular subject khara yam weak oijaba madugi subject tu gi confidence level si am nemak pa aduna overall da ma si ai si atai da ma wang phangjaraga so ai mathematics pass tawba ngamoidabni na sai si tharagum sira kaine khalakpa adumaina small factors mayam lai loina nai ojik tien ma matam ni na asigi factors mayam sing sida angang sing ki exams phobia si thokpani ado hojikti matam leitre exams phobia leigera leirora exams tha dore ado exam tha dorabni na satra sing sida yamna categorize to budi ai but hojik naksal lakpa sida category ani khaktang ai thamjage amana larik am haiba amana parikha yam haiba base ngasai gi akoi unfair means ki matang natcha dekho parikha yam haiba adoga mangonda magi ai position holder oidaba yade haiba target ti leijadaba aduna makhoi si board na piriba exams ke pattern study to satra ne moi kamai to gega say for example ai subject ani khaktang lokhat sage subject ani si English ka adagi mathematics ka hairase English ta question makhan ahum thokna hange knowledge ta 40% of the marks aduna apun badagi 32 percentage ta 40 aduga koi marks na 32 marks layeba knowledge adagi expression da 40% ni adagi 32 mark ama lay aduga comprehension na traga skills ta 20% ni adagi 16 mark ama lay satra na difficult oibasi expression ga comprehension or skills ka neba aduga knowledge level si di basic neba ado satra exams hai ba hairise aswaigi knowledge level si fajana concept basic to khaktan clear oiraga atei sing sida yamna matam manghandana bike thauruga leiba ngang su leiba asin mokoi si exam haiba satra sing ne right ado moi gi adi exam du khaktan ai clear oina bagi magi preparation du leira matung da masasi yam harauna leijaba hai tare adagi se mathematics ta yamu lak sage mathematics is one of the akoi gi Manipur da valley gi angang sing di anggaji haigeli hai tawdari nupi masa se maximum mass oina nupi masa se haigandi ado mathematics si na khwai dagi nungai ba subject ti oye kamaina oige da mathematics si da di akoi gi calculation si aina telhan bayai adagi aigi oiba step khara koina generate tawi ai formula di leijagani formula khangdabdi yade theorems khangdabdi yade adu tawbuta di aina mathematics di kitang creativity engonda leijaraba se examination da angang ayam basi triangle na yekpa matam da triangle gi each mari ahum se koi abc ni igan gene aina pqr ni iba hobiyo that is also one of the akoi gi VR effects generate tawagi ai gi examiner du na heg yang kan okay this style is different adugi feel taw halaga ai si score taw ya ba adudagi for example aina kaino makhtang xy gi linear equation in two variables ai rese asida what problem mark mari gi question ama hangchu hangdeni hang so adugi question ama la ekhala se ba adugi question sima la ko matam sida x ki value si ai 5 tare y gi value si 4 tare pramaniko ado aina conclusion the hence the value of x equal to 3 y equal to 4 habisima e bagi half mark score to deni or at least 1/4 score to adi arai be area the score period aduna scoring area se understand to biraga mathematics ta na question makhan mari thokna hangeba knowledge haiba ma understanding haiba ma application haiba ma skills haiba ma ado knowledge ta 37% neba hangada question se aduda mark 3 lakh raneba adagi understanding the 45% ni mark na 36 lakh raneba aduga application gi skill gi topiro knowledge ka understanding ga da 30 ga 36 ka or 66 mark lai khreba adu dianga ngam 60 out of 80 da easy ge average ka do easily irai line out of 80 mark da 20 ma practical gi lai jakre out of 80 mark da 66 marks sida mark taruk ama soira so ai 60 di irai line phang be ai
अदुमाइना तोंगान तोंगान बस सब्जेक्ट सिंग की क्वेश्चनिंग की पैटर्न अदुगा स्कोरिंग एरिया से असि फजन डाइजेस्ट तौबिरगा पाब छात्र सिंह एग्जाम सहीब आगाम सिंह एग्जाम सहीब आगाम सिंह सही चुपना पंपा पाब यामना लेबरस होइबा छात्र सिंह मंगोंद मदुगी प्रिपरेशन अमा याउदबा प्लानिंग अमा याउदबा मागी गोल सेटिंग अमा याउदबा छात्र सिंह से मसिनेबे एग्जाम्स फोबिया की लेवल वांखले से मोइ साइकोलॉजिकली मोइ डिप्रेशन पादियम पाजबा खंगदी याम खंगबा अदुना एग्जाम्स मतम दंग साइ ओजान सो हाइबिखिबा अदगी रासायन सो हाइबिखि माल परीक्षा हाइंगनि काइजिदा सही चुप पारबसी लोइन खंगदबदौन माइंड पूरा ब्लैंक होइबदौन का तौबा अदुगी मयाम सिंसी मखोइने एग्जाम्स की कइनो सिंसे टेक्निक मयाम सिंसे सिस्टमेटिक ओइना एक्वायर तो होदो बाइतार अदुगी माबु गाइड तो बिरिबा सप्लीमेंट तो या अदु बतांग दिरो जा अखोइ बोर्ड ना काउंसिल ना इवैल्यूएशन स्कीम शेमे यस इवैल्यूएशन स्कीम शेमे लर्निंग ऑब्जेक्टिव लर्निंग इवैल्यूएशन से शेम सिदा ओजा सिंग ना तमिनो तमदा सिगी पार्ट सिदा सिन फजना तमबिरग स्कूल कबाई की करिकुलम दा यौजरगबनी को तमबि तमनेबा करिकुलम की सिलेबस के मकोक सिदा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेजेरिबा लर्निंग आउटकम लेरिबा अमा लेरिको अदु तंगदा आई सी जगह सिना नॉलेज पार्टनर की एरिया सी फजा खमने नॉलेज तम फिक्स सिगिसिना स्किल यस एग्जाम की स्कीम नु कमाई तबदे हैप अदो ओजादुना तंबीर पत्तर कांदा मधुकी मधुकिना केसाई फॉर्मेटिव टेस्ट इंटरनेट म्याम सिंदो होना बिरत ट्रेन तरो कांददी मा इजीली गेट तौगुले यस स्कूल सिंग दो जासिना तमदी तंबीर नो माले तो स्टूडेंट सिंग ना मधु दु यामना इंपोर्टेंट ओइना लौरु दबा हाइदर ओनली मागी लेसन सिंग पेपर चुंग दुदंग इंपोर्टेंस पीबा तो ngasai gi scheme du di ningthina digest tawdo bhai tar okay just one point koi gi सिमा लेरे मैथमेटिक्स की सो सुमाइना तोंगान तोंबा सब्जेक्ट सिंग की मागी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लेजरी मदु फजना डाइजेस्ट तौ होदबगी एग्जाम्स फोबिया लाखपा अदुम फैक्टर अमा लेरे अदगी अखोई गी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ इन इंडिया मसिनेबा ख्वाइदगी बिगेस्ट मिस्टेक से कईगिनोगा छात्र सिंग सिदी लेट मी थिंक इट एज ए गार्डन अमना मैंगो नेबा अमना ऑरेंज नेबा अमना एप्पल नेबा अदगी अमना बनाना नेबा अमना लेमन नेबा एग्जांपल गार्डनर अमना गार्डनिंग तौजबई वात नेबा अदो हयेंग हौरको मतमदा रोज तो रोज ओइन लाकदोइनी लेमन दो लेमन ओइन लाकदोइनी एप्पल दो एप्पल ओइन लाकदोनेबा अदो अखोइगी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर सिददी कमाइन तौगेगा से आई एनिमल दा मु रेस दा मु पुथोकचरगेबा अमना योंग नेबा अमना nga नेबा अमना हौदोंग नेबा अमना कई नेबा अमना सामु नेबा अदुगा सब मानबा लंबी अमदा चेलो हाइबनेबा लंबी दु इसिंग ओरमगदि nga ना फर्स्ट ताब ताबने सामु दि कम तौ ताब लंबी दु प्लेन ओरमदि nga दि लास्ट ताब अद लंबी दु स्पेस तो ओरमदि उसिक तो ना फर्स्ट ताब ताबने अदो अखोई एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर इटसेल्फ से सोरकपनिना अदुसु फैक्टर अमनेबा आंगांग सिंगे एग्जामिनेशन फोबिया लेरप अदुना सिगी मयाम सिंग से एनईपी गी चपचाना इंस्ट्रक्शन लाक्तरिबनिना मोगी फोंग जखिबय वानी इवन एनसीएफ होबा होजि फोबा फाइनल तौद्रिबा माले प्राइमरी गिदी लाखिगुम तौरे अदुई मयाम सिंग दु लाकांदा एग्जाम्स के सिस्टम से ऑल इंडिया की ओना रिस्ट्रक्चर तौब्रा येंगसि तौद्रगदि लेरिबा अखोइना क्लास 10 फावबगिदि अखोइगी सेमिस्टर लेवल दे एग्जाम थाबा खोटपा काइंदि तौरि अदि मतमदुदि हुजिकि लेरिबा स्ट्रेस लेवल से खरबुदि हंथरने न थाजबदि लै बट हाउ डू दे फाइनली प्लान अदुमदि अखोइना उद्रिबनिना जस्ट होली बुक उबनिना होली बुक की डिस्क्रिप्शन दो इन प्रैक्टिस क्रमाइन तौहनदोइनो दु खंगदरिबनिना मदुमदि मतम गाइबिना बताय अदुबो हुजिकि आंगांग सिंग परीक्षा थागदब सिंग सिदा आइना हाइजनिंगबदि हुजिकसु मतम लैरि सब्जेक्ट ओजा सिंग स्कूल की ओजा सिंग उनबियो अदुगा नखोई ngasi खक्तंग पाबा हौगदब छात्र ओइरसु सिगी सब्जेक्ट तोंगान तोंगान सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन की स्कीम की मार्किंग स्कोरिंग की एरिया से तंग डाइजेस्ट तौबिरदी नॉलेज की 40% फॉर एग्जांपल कनोगी इंग्लिश की नॉलेज तगी 40% हंगदोरिबा अदे मैथमेटिक्स तगी 37% हंगदोरिबा अंडरस्टैंडिंग दे 45% हंगदोबा पुंसिल लगे 66 मार्क नि 66 मार्क मक फंगदसु ngasi दगी खक्तंग पारसु थामगी मतम सिदा नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग का लेवल दो डाइजेस्ट तौनबो होनबदा अदुम आंगांग दु फर्स्ट डिवीजन द पास तौबगी पॉसिबिलिटी लेबनिना होजिकसु ओजा सिंग द संगबिरगा सब्जेक्ट तोंगान तोंगान सब्जेक्ट की स्कीम दो फजना डाइजेस्ट तौबिरबा नो चाइल्ड विल बी फेल्ड इन एनी इंस्टीट्यूशन ओके होजिकति मरुइना कोई बोर्ड के एग्जाम क्लास 10 की महिरु सिंग दंगदि ऑलमोस्ट मतम घर लेरिमिन मखोइदि यामना कानानि उजान थंबिरि से तुबु नक्सलकपु महिरु सिंग से मोदि स्ट्रेस डे आफ्टर डे ब्रेक बाय ब्रेक स्ट्रेस से हेंगलकपु मोंगसु लेमदनि तुका खरा मदि एग्जाम गायबद वाबा हाइब तर स्कुइरे दai प्रिपरेशन तौर लेबिसे एग्जाम सुनाग लागते
तांग कुलुम जो क्या वाली जार पर लोइसला बसी तो वाई संगगे नुआइन लेगी है खलब बस मैम योरम दुनिया तार अदन आई जब बोन बिहारी लासिन जब बोन बिहारी हुजी यस अखोई पोथाबगी रिक्रिएशन की पोसे मदि हाइबिरी तुम्बसिमा पुंग निपान तुमिरो चाबा फब चाबिरो अदु अतोप करी करी तौरगदि माजी हेना प्रोडक्टिव ओइबा हाइबतारे पारिसिसु हारदि खंगदि खंगजरबने अदु होजिक पाबसिदगी अमुक हेना रीइंस्टेट तौगिबा रीइंफोर्स तौगिबा ताकसु दुम ओइबा याय तार जिके टाइमिंग से अदुना हेना प्रोडक्टिव ओहनबा हेना नुआइना पाबसु ओइबा जर्नी से मसी चपसिदा करी करी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का तौबि याय मयाम जी इसै गताब कइनो प्रखामिया से इसै ताले जो हेर प्रखामिया से सारा लेजु कइनो प्रखामिया से दा मयाम दा मा पासु सुम पाखचबगी मचाद बोर्ड के एग्जाम याउदनी काउंसिल एग्जाम याउदना किदंग सीरियस वेना लेहनिंगबगी हाइबदि ओरम बि याय अदु अदाय दुदा पेरेंट्स सिंग नसु करी अप्रोच तौरगदि मचा सिंग कमाइना प्रोडक्टिव सु ओइबा रिक्रिएशनल सु ओइबा माइंड सु प्रेशर लेहनदा हाइब तारे कमाइ थमबियो फगनै थमजगे खोगे 12 की ओइना दे नमित तरानी दंगाइ रे यस अदु ओरगदि नमित तरानी की करी स्कीम अखोइ तौबदा काले 10 गे दे थाम लेबनिना फरे 12 की दा अखोइ हानदगी चाहि चुप्पा प्रिपेयर तौर अबा नत्रगा लास्ट 1 to 3 months तगी फजन प्रिपेयर तौजरब कांगबो वेल एंड गुड फॉर देम अदु ngasai हौजिक फुक करिमता पाद्रेब 10 days दंगाइ कांसिदा at least we have to start something kai matamda khoi da leiriba kai matamda exam gi tension stress se kai particular optimum stress amadi leiba da kala hairiba optimum stress sunglei mak leita na aina paikha sig dam ta karimta engon da wakhada nungang bo phawdraba karimta tension leita stress leita so again that is also not good leibam thoi stress aduna adugi point ma hana thamjage aduga khoin telaba matam numit tarani sida kari tawgadoino hana 12 ki oina khana kanda parents ki side tagi ngasai tentakna adagi atop panelist sing su thambire adu isama oina ai oira magadi for example like kaim da pahudri adu class ti khara yahowi adu dai khazik ti khangawi adu hojik ti ai gi target se kai na kanda last 10 days da adu hojiki matam ga now I get kitang kena ba mana khoi gi matam de khoi de exam se nong ma paper ani ga thare khoi na tham matam de fadana gap le re aduna hojiki matam de khoi de tension stress ma handan ba gi area se ma le re aduna khoi na hojik su 10 days hai first paper gi 10 days ni marak ta break le adu ora ga still I plan ta we are aduna planning gi si gi makhan gi planning se kai na kan da khoi na kasai de aina exhaustive oina pulap to badiara aroi aduna hoji ozana sina haibiri ba ai exam pattern je fazana khanga kanda adode aina kamaina tawni haibase aingon the limited time da aina leiriba limited aigi resources aingon the resource marang kaina dum leirani adu ai kamaina sen ni haibase lai simatang da de khoi miyo bise ke doge hai kanda aina karigumba ma tawge khanja base phangba ngamaga de khoi we are happy yes kai vai na ngamdraga de frustration lai khoi do sawal adu raga sigi tela matam se khoi tawdu ji kai no hai kam ai gi ngasi gi target se ai punga ma gi target punga ni gi target ai na ai gi sub goal lama picture kom darkar lai ai ngasi maths ki sigi whole chapter se loi ya be mo tai minute tarai manung dai question ama khatang tawge example ni ko hai kai gi no hai kam da ai gi mind se no ai han mom darkar lai ai se no ai ra kan da ai reward pi ra kan dai harau de ne ngasai gi reward se na karam mong do pi be hai kan da ai ki target se minute tara gi funghai gi punga ma gi target tham aga de adu achieve tawra chatlaga de hojik aina loina 100% 80 mark ki whole textbook se on the papi matam leitre yes pattern khanga kanda minute trauma gi kun gi kuntra gi punga ma gi matam se thugai ra ga aina question na ma understand tawra sakhiba chapter macha sub section no tawra sakra ga de on the khang be helakani intensive and selective oiga da na adu loina na si pana mo ai gi asai gi on the stress like da kai no hai kan da human body se masi khoi masu amu active oina thamam da kar le ai na larik tang tawle ra ga de asai gi ozana sen tham bi gi khoi gi break mark se dai recreative oiba khoi kai ma tam da paikha gi larik se par gi da na numit tha nataga thom misak masak u da banga mayam su yarong gane ho se ka mang de thok tam adu sometimes we have to come out tha thom misak sung ha gi heng ba da ka lei sai sung ha noi sak pa da ka lei iru za ba de sai ngang bo ma da ka lei yam noi ba adu masina numit tarani se gi exam se gi mamang gi ni aina thamjari ba koina preparation se yam limited oina sima taw mina se aduga exam gi mamang gi one day before the exam revision gi ni haina sai thamjari re exam day gi amuk lak sage exam day se de kamai tawni
normally ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯕ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯊꯨꯀꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯂꯥꯏꯛꯋꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ expand tꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ 99% ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯦ 1 mark question ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 1 mark questionꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯨ ꯄꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣꯜ ꯆꯪꯉꯝꯗꯥꯏꯗꯁꯨ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯚꯟ 5 minutes ꯂꯦꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯛ ꯍꯣꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯁꯨ ꯄꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣꯜꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯘꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯡꯉꯤ ꯘꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯡꯉꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯈꯤꯅꯤ ꯕꯦꯜ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯇꯔꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯨ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯕꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯎꯕꯗꯣ ꯇꯞꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣꯜꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯂꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯣꯡ ꯂꯦꯡꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯦꯡꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛ khitang taksabi hai. Just a body relax tawre. Movement masa masa. That is for the body. Adai mind gidi kamain tawni. Have ge area se thamjage. Mind se kai na kan da khoi meo bigi emotions mayam se sibu control to pote khoi nusa sor si hoy. Nusa sor hai ba khoi breath se hoy. Kana ma sau bu mi ma them ba se. Ahan jeng them ba se kamai na them ga kan ibu ngana mu sor se da chaning ta an holoni hai. Akhoi na khandaru raga de aina sounding bu matam da hon ba sor harau bu matam da sor hon ba sor pakat bu matam da hon ba sor jing rhythm amat tamana de ado raga de exam hol manung da ai body se ma hana kitang relax to bere mind relax to ge haraga de aina sor sang na deep breath to bi ba ma darkar lai adu da som ge body su relax to bir ba mind su relax to bir ba ado di som na pha gi ba lesson do som na pha gi ba tam do scientist maming do na ta chahi do history so ida na ning sing bi kan he ba adu na sigum ba technique ko ni cham di sam ba ma se am darkar lai adu ge ngasi ge khudong sa se lojaraga point am ta ka tham jage kai ge na hai kan da khoi da angang sing da lei ba tension se ngasa gi result ki oi ba ki ba ma su lei exam for via se ai gi parents ke pam bai na thungan mangam draga dik han future gi ne ba kon result lak pan mi se gi ne ba adan se gi matang da ai na tham jage se exam mamang gi ma tham jare exam na mit ta kamain to ba ha ba ma exam result exam matung result lak pagi kamai sida di aso bai su problem am thoe kai gi no hai kan da ai gi expectation na ma lai ba na ma adu bu kai no hai kan da ai na fangi ba mark for example satra ma na fangi ba mahiroi ma na fangi ba mark se kai no hai ga di ma se oza na pi ba mark natte mone yang ora ga di kari no hai kan da ai isa na pi za bani mark se adu ora ga di nga sai gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯥꯡꯉꯤ 10ꯒꯤ 12ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 10ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ 35 ꯁꯨꯕꯗ ꯊꯥꯕꯅꯤ 12ꯁꯤ 17 18ꯗ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯤ 60 70 80 ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯋꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯅꯣ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯋꯥꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩ 12ꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯗ ꯑꯩ 10ꯗ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10ꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ
10 से just beginning ने कोई first step अमा थांग बहु बदने है first step थांग बसे कोई ना unfair mention अरगा दे आई ना लाइफ के हान बथांग स्टेप तो पई ना फैना सुम थांग बहु रगा दे पुसी असांग बसे यांखै हुंपुम ड्राग स्टेप से एकदम खोय रगा लेरनी अदुना स्टेप से को चुमना थांग से आइ बसे मा अदुगा अनि सो पॉइंट दा आई के 10 के एग्जाम ना आई पुसी की रिजल्ट लेप का दौना तिसिना थोंग दे हांग हिनी ए सत खिबा लंबी नुआय ना दिसत खिनी अदु मसी ना मरम ओइदना आइना रिजल्ट लाप नमिता इंगोंदा थवाई नुआय तदना अदु कै मतम दा कोइना पाम दबा नुआय तब थौदो वाथो पृथ्वी के ओइना मयाम थोय सुसाइड तौदना कै मतम दा फेल ओइबा खक्तंग के नते 95% याउदे हैना सुसाइड तौबस यावरी अदना सोम सोमना फंगिबा रिजल्ट के दमकता कोई हराउना अदु मिसान एक्सेप्ट तौजसे पेरेंट्स सिंग सो अहेम प्रेशर पीगुम से याम हजो मफम ने अदुमक ने आइना सिगी राउंड जिमा चलो मतुंग सिदा कोगी एग्जाम की रिजल्ट सी करियो मखोइना एक्सपेक्ट तोरिबदु यौद्रबा नेमना लापदी लायरना फेल फावबो रक्तारगदी कोगी महिरोई सिंगना वाखल याम नुंगाइतबा युमनि मपान थोक्तबा इवन सुसाइड अटेम्प्ट सिंगबा तौबा थोनिंगदबा थौतोक थोइसी थोक्तनबा ओजा सिंग माइकेदगी करि थंबी निंगबगे हाबजो ए लाक्सगे तौजरमने अदु ओजाना अदम हाना पिकअप तोबी खरे अदुना लेमोरिबो ओजा निदजे लाक्सगे हाबतारे ओजा धीरे ने लाक्सगे ओजा धीरे एग्जाम के रिजल्ट एग्जाम सिना एवरीथिंग ला महिरो एमगी लाइफता सिदा स्कोर फजना तौद्रदी सिदा माइ पाक्त्रगदी आइसे लोइरेन लौजेबा लौब मयाम यावरिसी मसी यावदना ओजागी माइकेदगी करि थंबी तेदना ओजा मतमदे लेथरे ओजा यम तेन सागी सफिलिंदा खोइना सागी पागियो मयाम सिंदो अदैना हाइजेनि मन खदि ओजा सिंना तेलबा मतम सिदा ngang सिदा यामद्रबदा खोइना खंगन निंबा हेनिंबा हाइदे अद्रे मोंदा खजनदे अद्रे हाइतादि खोइना vital of learning vital of the subject है ना बेसिक अखोइन हाइकंदा स्मार्ट करांग स्मार्ट एंडिंग स्मार्ट एंडिंग ऐ सब्जेक्ट सिबा तमता दे सब्जेक्ट सिगी खंगे अदब सि कइनो हाइबा अदु कतंदसु ओके मोदा हाइबी नबा कोर एरिया सिदा कोइना कइ हाइगेदा vital इना हसांदा हार्ट नुंगन सि vital ना vital टॉपिक परादुदा करि करि सि vital नो से सिमतंग ngang खनबिरगा अदु इरा अदु खतंग खनबिबसे मसु बेरी बेनिफिशियल अदु असि असि okay final comment is exam everything is exam result everything अदु हसकी अंगांग हजी हाइबा से प्रकाशी लोइरे एक्सपेक्टेशन जी यौद्रे नत्र फेल लोइरे असिनेबा अदु बितंदा लेगदबसे अदु सो अंगांग से कैटेगरी अस अहाम बत यम तेरा थबिरो जमा तब तुम तौरे कोले अदु न्वे बसे अखोइगी गना अखोइगी ngakthok ba heina अखोइ ताइब म्युबदा ngakthoi penthok bu ngam mu ai फेल सक्सेस kai mai myam leba chumba psychological gi wakal amana mi sing thimjin ba kam kam stress leba noi tabna daga ba masagi masana ai sai nga hiti ka thare ko me tong ba to ya ai ke ma thabam to ge sentan gi ma tagum to habi lepsa ba wakal dam san region sil to kamum le degi like sina ai ha sandak si simi yodam ne othang de si yona honara ga ai ga sai gi sat academic ke sem gi haina khangi ba amaga khema roina khan ba kamum ga manadab khali le ba ade amana asi phare news ta am khang de ati lang phang de tawna honara ga te sing nang gi first time aham gi yengom to bi yengure hojite masi like sida ai san honara ga sto bu ngam da ba khara wan ure na masagi weakness masagi sun si uragadi mana magi dimension se my life se kom chaka de get mai hin ba sading ba pam la mi to madu chan na ba satra sing mai chmai le ho sing se honara aduna only academic da excel to bu kamu dati hari ba ngang se handa to si de gi bathum de hen phana to ma ya kha wai chai kha di ngai di wai ma ka ro di school ka ro di ni ma amur ti lo ni am to di mo di men to bu da adu bu mong de he na thangma pi ba ke do ba se hen sip to na bi dam ta da mangi ba sing do double compensatory win lo mangi ba po se compensatory or ga hengat na ba ai hana pass to to bu da to ai reng chan na hon ra pass ta ida adu or na bu hon ra gi anu ba rum ju no opportunity phang da pi da na te adu ga like ki wakal ire ri ka ung da di फेल रो फरे ना चल मागी लंबी पुसी की चनिंग बा लंबी मा समझ साजन बगी यम माइ लौजो वाइ संग मुस यावदुने ओके ओके आई उजना सिज लाक उजना सिर आइना सेट तौगे पाना तरका पेरेंट्स सिंग नाइंगोंदा थमिबो ओजा सिंग नाइंगोंदा थमिबा एक्सपेक्टेशन है बतारे मधु योप ngamaktaba bagi आइंगोंदा नोंगाइ जदा बा है बतारे मधुना मरम ओइरगा तोंगा तोंगान बा लौरोइदबा डिसीजन लौरक पयाय नत्रगना खरा मना फेल होय भाव तारे फेल होय बसी मा लायाम फरम बसु है फरम द बसु है अदु फेल होय भाव सिति कनामता फेल होय बसी पाम पाम दे हव तारे लायाम पाउडर गसु फेल बंगति ओइनिंग्री अदुना बोय अनफेयर मीन्स भाव बसी न गे वाखन खलै नि हाय तारे अदु मदु सिनो हाय बगी प्रमोशन दिनते अदु एग्जाम द फेल होय बा नत्र एग्जाम के रिजल्ट इज एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ क्लास 10 or 12 everything in a student's life नत्र in a person's life कनो तो सिरे द डिसीजन जे अरान बसु मयाम लौई तो असुम 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 मयाम लौरी है तर कमाय थमियो
ai tin na jagi nga Yes, sai yes, yes. angang exam hall gi matang dai point na Okay, okay. supplement tawning bale it's very important Right. jana yam maru ba point ani hai krai repeat taw zero ge ahum subada nang na kai gumba 1 mark ki question na mo jana example piraga tawbi ki bud 1 mark ki question na ma ai ayuk su pa ki exam la da su pa ki ngarang su pai hoje iram dai da kaw ki ba masi ki problem se thok ta na ba jana hai bi ki bi makha da akoi gi brain की memory blocking से कोई की toxins न थोपने हो कोई की brain से दा थोई बा chemical reaction में हम सिंग सी की neurons connection न थोपा chemicals में हम सिंग सी न toxins मखन न पुथो है मसे की toxins clear तो न बगी one and only solution से either you sleep or you do the meditation है Okay, meditation or sleep. ये अदुना exam hall दे इतु मुया दा 2 minute की आई मतम मम लोबीरो or at least 1 minute की मतम मम लोबीरो आई mind से focus तो बीरगा deep breath तो बीरगा ने अदुगी long deep breath तो रगा नातोन दोन चिन बीरगा याद सोर से तब न कम थोक पीबा अदुमाइना just 1 or 2 minute खक्तंग फजन मिट से फजन close हो बीरगा आई से focus तो मैं am लांगी खोले मैं am से तो आई concentration से पुसे लगना बहुत ना बा अदु दाई की toxin से clear तो खिने once the toxin is clear ने सही हो जाना है भी किदा exam से देखी आंसर पेपर जे एक सबमिट तौबगा माने थोलपगा निसिंगी से आई अस्परखा लोरे हाइबगी हराव बमा आई एक्साइटमेंट दो मदुदा टॉक्सिन्स खरा क्लियर तौरपने बा अदुदा दकलोन आंसर थोलपने बा दुना एग्जाम हॉल मनुंग दाई गे आंसर से सबमिट तौजरिंगे द मदुम तंग तौबी वन सप्लीमेंट तौजरी Okay. अदगी ओजिकी कोई गे Results, एग्जाम करना हंगबिरी बा आफ्टर मार्ट हाइब तारे आफ्टर एग्जाम्स After exams. अद मसीदी ओजिकी मतम सिंग कोई गी सोशल मीडिया की मतम सिदा लेरिबा छात्र नखोइना एग्जाम्स की मतुंग दा यामना फोकस तौरगा मदुगी रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट अमा लेरगदी आई थिंक यू आर नॉट लर्निंग यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द सराउंडिंग आइना हाइजनिंग बदी मदुगी पाउखु मोइना नखोइ फेसबुक की मार्क जकरबर्ग नखोइना खंगदब यावरमोय नखोइ 10 थागदब मैम सिंगसु 12 थागदब मैम सु खंगो मागी एकेडमिक केनो से अमतंग ट्रैक अमतंग नखोइ येंगबियो एलन मस्क मोस्ट पॉपुलर ह्यूमन बीइंग नाउ मागी एकेडमिक रिकॉर्ड अमतंग येंगबियो स्टीव जॉब्स की येंगबियो अंबानी की येंगबियो अदुगा तोंगान तोंगान बे यूट्यूबर्स मैम सिंग से की मखोइ की एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड अमतंग येंगबियो हाइबगे अर्थ दी दिस 21st सेंचुरी अदुगा मसी कोई की यामना अपॉर्चुनिटी न थनबा अदुगा आइगी लर्निंग दा नत्रगा आइगी तोंगानबा पर्टिकुलर एरिया अमदा फोकस तौरगा लेगदबनी इमा इपाना तौ हाइबदु तौगदबनी हाइबदु एरिया दु नत्रगा दे आइगी अपॉर्चुनिटी लेतबो मफम नते इचम चमना नंग फेसबुक अकाउंट अमा हांगगा मदुगी नंगी व्यूअर्स मयाम अमा जनरेट तौरगा यूट्यूब चैनल अमा हांगगा व्यूअर्स जनरेट तौजरगा नंगना कॉमेडी मचा अमा मिमिक्री मचा अमा नत्रगा शायरिंग खरा थीजरगा नत्रगा इसै खरा सकचरगा इसम समना हंदक से रैपर अमा सृष्टि इन मुंबई दगी नुपी मचा अमा मे नै तो कोन बे का तौबा मा यामना वायरल चलिदो मा कनो सिगी अखोगी कनो मनुंग सिदा COVID-19 मनुंग द युम द सुम फमगा साइरिंग इबा खोप सुम तौ दै सै मचा मचा सुम सकप खोपा अदे माना रेप मचा मचा का फागी हो के तौरगा माना एप मचा मचा अखोगी डेटिंग की हेडलाइन एप को मकै को खरादा promote tobane but yemuko aidi mi amagi magi excel tobagi area si 21st century to da you have so many you have infinite number of opportunities adugi opportunities mayam du udabida classroom da pung ahum gi thabagi result do aduna ai gi life ki decision ni khallaga nangna suicide tawge khaladi you are the most unfortunate human being on earth madugi decision to please don't do that make up your mind okay this is part of my journey ai gi journey ki part of mane okay I could not excel here ai ngasai gi ngana akhoi gi tampak ta lamjin chi le kamai to yadabdo aduga chapma nei nangi area oiro dabagi nangon da kitang downfall leibagi wane but you have so many things nangi skills nangon da yaujari ba potential mayam sing do you have so many space to excel adugi mayam sing do you have to think of on that ai gi exams ki mark ta khan bai mahota चलो आई सिगी एग्जाम्स की रिटर्न टेस्ट सिदा आई फाव ngamdre but can I be an orator can I be a stand up comedian natraga na can I be a journalist natraga ai social media gi youtuber ama natraga kaino ma ai oiba yadeira nangonda yauri ba potential mayam sing du tv oba ma ki sigi statement ama
ओजासिंग ना आइने इरम बै मतुंग इन रेटिंग अम पिरपदो मदुना आइगे लाइफ की Life डिसीजन define तौबो याते। दैट वाज जस्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल पार्ट ऑफ योर जर्नी द थेंगनाबा कह बतारे पार्ट अमा सरुक अमा खंगने है बतारे सिकी जर्नी सी आई संगसंग के खमद चंग यादबगी ममी तारक तारगदी ओके आई अतोप लंबी थी बतारे लंबी मयाम लई है बतारे ऑप्शंस मयाम अमा लैरब डिजिटल एरा नि अदुना सिकी डिजिटल एरा से द ओनली एकेडमिक एक्सेलेंस एकेडमिकली यामना फबा ओय हौद्रगदी आई लोयरे कानद्रे है न खनबदु मदु थादो पिरो है बनी नत्रगा आई इवन फेल ओर फाउदा फेल ओय तारगदी याम फरे मसी पुंथा थादो गई अनोबा जर्नी म होरगे है बगी वाखल नत्रगा आई हान वाखन चेलौदबगी आई ngasi फेल ओय नतने वाखन चेलगा आई एकेडमिक तसु एक्सेलेंट ओय है बगी डिसीजन नौन लौजब याबगी रीइनकार्नेट तो याबगी इशा निशाबु नौन मपोक मपोक्सब याबगी तंजादो पीरिबने है बगी वाखलोन खनबी अदुगी वाखलोन दुमक्सु पेरेंट्स सिंगना मचा सिंगदा एग्जाम की रिजल्ट दो अफबो गिरा फतबो गिरा मदु पीबी तारगदी सोइदरा तोंगा तोंगा बलम सिंगदा माय पालकने बदु एग्जाम लागतो रे एग्जाम द स्ट्रेस लेबसिमदी इनएविटेबल सोइदना लेरनी याम चाउन हेंजन लेबे हेंजन खंजन मदु तोबिगन हाइबगी वाखल ननिंग से कोई डिस्कशन तौजरी से तो एग्जाम के स्ट्रेस खरदे लेगनी स्ट्रेस खर लेबदु याम फई लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस तुना आइंगोंदा कहतर हेन सेक्शन ना हेन फजना तौननबगी केन हतर गाइड सुमान दुम ओइदुन दन स्ट्रेस खर लेबदु मदे मथौ तारे दुबो स्ट्रेस तु लेरे हादन मदुदा सुम युंगगा लेबिगनु हाइबगी नोट सिदा अरु एग्जाम से निंगथिना माय पाना पांथु पिउ वाखन नोंगाय पांथु हाइबगी नोट सिदा ngasi मनु हुनगे थरमसे मातांग चाइलो सिंजरगे ngasi थरमसेदा ओजा धीरेन ओजा नासिर अमदी ओजा बोनबिहारी लेंगे थरमसे व थवा पिखिबा अमदी मपुंग फान बिदम तो ओजा हुम पोरो बिसदा अमकन थास फनुक चरी अप्रिशिएट यू जॉइनिंग मसन ngasi मनु हुनगे थरम ngasi के एडिशन से करम तो बिबगे को तखान फिर पियागने खु मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा खुगी फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join तो बिरका कमेंट अमदी फीडबैक था बिर पियागने well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off khurumjari Masuk na sa Sanro Capital Club FC Impal City Residency.